reka tugushime Mana iri mu ijuru, reka tugushimire kugira neza kwawe gutandukanye, waraturinze muri byinshi bitandukanye. Imana kugira Imana bundi duhurira mu mutima, uva iyo amaze gufunga amaso gahunda isigaye bari y'umutima. Kandi ico gihe reka mbwire n'umuntu ujya mu rusengero ngo bomwiba, nimba uri gusenga Imana by'ukuri ziki Imana yo kujanye mu rusengero kandi ukavuse kwizera, telefone yirambika imbere yawe ntawe yikoraho, nimba ufise kwizera ariko nta kwizera wagiye kurata impuzu wambaye, wagiye kurata uri we ikirato, imodoka nziza Imana yaguhaye, barayiba. Ariko nimba uzi kuri kumwe n'Imana ugahumiriza amaso uri gusenga, Imana yaciye Imana abamarayika bacunge bya bindi byawe. None Dani, abantu bagumana amaziko, none Dani kubera iki dushaka gushika kuri kakantu? Dani, ni igiki wahevye kugira wakire Yesu Kristo? Ni igiki wahevye? Hello guys, muraho meze neza? Natwe turashima Imana. Reka ndabaramutse bivanye umwe wese naho aherereye. Ni kuri Tahasi Hope Ministry, mukaba muri kumwe na Niyubuntu Fauzi, nkaba ndi n'umujournaliste mushasha, bibaye ngombwa akaba arije tuzohora dukorana bino biganiro. Guys, Imana ikora ku munsi kandi Imana ifise uko ikora kandi ifise uko bigenza. Mbega waruzi yuko hari abastar bashobora gukizwa bakakira Yesu Kristo nk'umukiza wabo? Guys, mugumane nanje twumvirize uyu mustar yakiriye Yesu Kristo kandi ashaka no gushingira intaha Imana, avuga n'ibitangaza Imana yagiye imukorera. Mbe guys, nawe uyu mwaka ugira uhere cyangwa ugira utangure, woba waributse gushimira Imana? Guys, gumana natwe muri iyi ntahe tugiye kumviriza, niyagira ikikufashije cyangwa ikakubaka, nawe uzashimira Imana, kuko Imana ikora ivyayo kandi Imana ikora ku munsi. Guys, turabakunda cyane, ntibagira kubabwira ko tubakunda, mwibuke kugira subscribe, like, share na comment. Murakoze cyane. Nkuko mubibona rero guys, ubu tukaba turi kumwe na wa mustar, tukaba twasanze ari wa mustar w'amafilme kandi ndazi benshi muramuzi kandi muranamumenyereye. Hama rero reka tumwakire, avuye ko tutangura ibindi byose, reka tumwakire atwibwire. Turabaramukije. Nanjye ndabaramukije, amahoro y'Imana nabane namwe. Okay, urakoze cyane kutwakira, turishimye kubonana nawe. Si bya bose, si abantu bose usaba yuko mwabonana, ariko turabigushimiye cyane. Oya, ibintu byose burya birakunda, ahubwo biravana n'ukuntu baba bihaye agaciro cyangwa ukuntu baba bifashe, kuko nta mpamvu uko kubera iki kukintu baha umwanya kabisa. Biba bikwiye ko ntanga umwanya kuko nanjye ndawuhabwa, kimwe nuko nanjye haraho ndodora bakumva nanjye mudodoye ntegerezwa. Okay, murakoze cyane. Rero tutarandiye, twashaka mwibwire bakunze bo kuri Tahasi Hope Ministry amazina yanyu, filme zanyu, mbese bibaye ngombwa mudusangize hari inkuru twumvise twafitiye amaziko tuvuga ati reka tuze, kandi ishobora no gufasha abantu benshi, ariko ava yaho twashaka mutwibwire amazina, filme mwakinye, eka nuko muba mwubatse n'ibindi. Okay, ku mazina nitwa Niyonkuru Dani, hama bijanye n'umuryango, ndi umupapa w'abana, ndakuze muri make, urumva sindi umwana. Okay, murakoze cyane. Murakoze cyane. Dani, tukumenyereye mu mafilme amamwe. None Dani, amafilme amamwe ukina, harimo filme zawe cyangwa hariho filme z'abandi wobo ukina? Je mu gukina filme, nkina filme sukuvuga ngo ni y'umuntu, je nkina filme ntanze message, nkina filme ndi gutanga message, ndafise gukina filme ari yanje niyandike cyangwa mu kimwe nishiriyemo buryo, cyangwa mu kimwe nkina muzabandi bivaye no kuntu baziteguye banyituye ndabafasha. Okay. Hama Dani, rero twashaka twinjire mu kibazo nyamukuru. Dani, twatunguwe no kumva ngo Dani yarakiriye Yesu Kristo n'umukiza. Ni gake wumva umuntu abastar biragoye kumva ngo umustar yakiriye Yesu Kristo. Dani, byaje gute? Benshi umuntu keshi usanga umuntu yakiriye Yesu swati ashobora kuba yaragwaye,
akagira ibibazo akagira agisida agahitamo kuvuga ati je numva no kwakira Yesu Kristo. Dani, wagize ikibazo ikihe ku buryo wumva wakizwa ukiyegereza Imana? Nta kuvuga ngo nagize ikibazo, ahubwo hari ahantu umuntu ashika akumva kuko biri kose yo kwiyegereza Imana kumbure ibyari biri kumusamaza akabishyira ruhande kuko turabye uno munsi uraba umeze kukumva abantu bapfuye, ejo kumva abantu bahuye n'ibibazo, n'ubundi uri ku isi uraryoherwa ariko ukabuzi ko umwanya n'umwanya utegereza kubabara. Niko kagero niyumvire ati je ubundi nakare kose narasenga ariko mbere nari naraguye, ubu nari naraguye nari naraguye ariko niko gufata umwanya ndiyumvira ati ngomba gutangura umwaka ntarandiriye ngo twinjire kwanza mu byo kugira. Dani, woba wasengera mu rusengero uruhe, waguye byari bije gute, canke wavuga ati reka wabaye okipe na filme uvuga ati reka mbe okipe na filme mpebe ibintu vy'Imana kuco waguye muri sense yihe? Jewe nasengera mu Adventiste b'umunsi w'indwi, biza kurangira iby'isi satani wanshakiye, ariko uko biri kose nari nzi ko ibyo ndimo gukora nubwo umubiri unaniza ntegereza kubivamo kandi ntakira Yesu n'umukiza wanje kugira tugendane, kuko nabonye niyo buri kimwe twebwe ubwacu turirwanira ariko gacu usanga biranze, duhamagaye ijuru rikatugwanira, tugahamagara Imana ikabere yo kudushoboza, biragenda neza birakunda. Ariko twigwaniye usanga turi kugwana nabi, tukigwanira nk'abantu nyene ugacu usanga ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu nafashe gahunda yuko ngomba kwegera Imana cyane cyane gusumba ibindi byose, kuko iby'isi turabyirata, iby'isi turabibamo biradufasha kwiyubahisha, ariko uko biri amaruhiro iyo tugana, iyo turi gukura cyangwa mu kimwe ibiduhura navyo, hari impanuka amawumviswa buje nuko bukeye, kumva umuriro mu modoka arimo aragenda ngarapfuye, kumva umuntu ngo yaryamye mu gatondo buca yapfuye. Niyo mpamvu nafashe icemezo cyo batireka niyegereza Imana, kumbure Imana izo meherezo ryiza ko nasanze ibyino si ntago bisosa kabisa, nubwo bamwe bumva ngo birasosa ariko ntabwo bisosa, nta bisosa. Nimba arandi hano umuntu yozoba hasumba kwinosi akabaho amerewe neza, yishimye, nta mubabaro, nta kurihishwa amadeni, nta kuvanga inzu ngo byagenze uko gwabuze yo kuriha inzu, imodoka ngo wabuze ibitoro, abana babuze ico bagaburira, no kuroha no twifuza kuba. Nanje Imana yomfasha nkazohashika, nuko mama shinga nabashinga naye byambaho kwinosi, je numva ko Imana izomfashe nshinga intahe ndi mwijuru mvuga ibintu byambaho kwinosi ko byari bimeze, kuko igisi byo menga ibigeragezo nije byatatse je nyine abandi umenga ntibariko. Ahubwo nyene tutarandiriye Dani, watubwiye yuko wewe utashatse ibyo bindi. Hari umuntu ashobora kuvuga ati naragwaye nja muri koma, ubundi nagize accident ndavunagurika, ibintu nk'ivyo avuga ahitamo kwakira Yesu. Ariko batubwiye ati wowe si muri ubwo buryo, ahubwo nuko nabonye ko ibintu umuntu agenda acamo kwisi ataco bimumarira ari ubusa. None Dani, woshobora kudusangiza inkuru yawe, waciye mu biki, mu bigeragezo nyabaki, kugira wumvemo wahitamo? Abantu benshi bafite amaziko yo kumva ibyo waciyemo. Mukuri umuntu wese afise igishinga ntayo shingira Imana, afise ibyaciyemo yobwira Imana ati Imana warakoze mu byo ndindiyemo. Ariko uyu mwaka turi guheraheza nahuriyemo n'amakuba, nahuriyemo n'ibibazo byinshi, nahuriyemo n'ama-challenge menshi, hamwe haraho nashitse mbona ko n'urupfu ruransatiriye, kandi ibyo bintu kireka Imana yiwanje nibizi, nta n'umuntu ubizi, kuko hari ikintu kibaho ukumva ko yuri mu kigeragezo byiza nukunuma ugahora. Imana igihe wiserura, yes, Imana yikugwaniriye, ni byiza kuza kuri mikoro cyangwa kaja mu rusengero gashima Imana ibyo yagukoreye, kugira nurabye iyi ntahe nejo canke igihe nazoshime azoyishimira Imana cyo nawe yamukoreye, kuko turiho kugira tuvuge, nitumara kuvuga abo turi kubwira nabo bumve ko bakagize icyo bakoze kugira ubuzima bwabo buje kugira neza. Ariko nkuko mbikubwira ndi ngaha nkihema, naro kurimbuka ko nabikubwiye, naro gupfa
kumbure nari kuba mpfuye mu busitare mwari kunyibuka ko ndi umusitare twari kukwibuka ko uri umusitare kuko ku isi iyo upfuye waragize amateka niko bavyita ngo wanditse izina ushobora kuba wanditse izina ku isi ariko mu ijuru ataco bikumariye urumva n'uruhombo rwinshi. Nico nashaka kubwira ku isi mwari kunyibuka ariko mu ijuru ntabwo bari kunyibuka kumbure hari kuba ikibazo gikomeye cyane benshi bari abamarayika ndibaza baba bahari ntabwo ndahashika ngo menye ibyaha ariko uko biri kose ntabwo bari kuryoherwa ko uko nari kuba ngiye muri faso nyine wabugiye nabi ntabwo byari byoroshe niyo mpamvu nafashe gahunda yo kumva ko noba icyaremwe gisha nkagendera ku murongo w'Imana ko nasanze iby'isi bitagiranye n'ibyo. None Dani abantu bagumana amaziko none Dani kubera iki dushaka gushika kuri ka kantu Dani ni igiki wahevye kugira wakire Yesu Kristo ni igiki wahevye? Ndazi benshi bariyumvira ati agera hebe filime. Okay. Nandi nico narifite kamaziko kubera iki Dani abantu benshi baraza kwiyumvira none Dani kwakijijwe arahevye gukina filme arahevye iki canke bimeze gute? Ntabwo mpevye gukina filme ariko nibirangombwa nzoyiheba nimbona uko buca bukira iguma kuntandukanya n'Imana. Ibyo nkora ugasanga biri kubiri nibyo nifuza kuko nshaka kumva ko no bicari mu gishasha nko nabikubwiye. Ariko karyo nk'abantu benshi bari banze mu mafilme amwe namwe hari abavuga ngo filme kina ngo zirasamaza abantu filme kina urarabe neza uko nuko ba boss banje mwebwe ibyo nkora ari mwe mu biraba ndibaza umuntu warumenyereye ko zirya filme yumva ngo ko ari we uri mu filme ngira ndabe ni bya bindi ntabyo uzongera kubonamo kuko hari byinshi tugomba kuba twakora hari byinshi tugomba kuba twahindura filme ziratandukanye kwakitinga kuratandukanye urafise kuzombona mu yindi shusho muri cinema muri filme muri message ndi gutanga ariko hari message nyinshi ugiye kumburamo uze wihangane ariko uko biri kose ndi kumwe namwe siko bwanje ndi kubikora kugira ntunganye ejo hanje uko hazoba hameze kubera ko burya hari ibintu biba ku muntu akumva ko akwiye kugira icahindura kuko na cyane nizo filime narazikoze ariko ntacyo naronyemo kireka guhuriramo n'ibibazo bitandukanye nta birenze niyo mpamvu ngomba guhindura nkakora isene nkakora filime zijanye no kubahisha uwambambiwe. Okay. Ndiko ndakumva Dani rero ntabwo ahevye filme bakunzi Dani ahubwo arashaka kwiyegereza Imana bibaye na ngombwa kazarakina filme zerekeye ibintu vy'Imana none Dani ushatse kuvuga ngo ukine filme zerekeye Imana none zige wakina ntabwo zahesha Imana icubahiro cyane? Oya ntabwo nawe biravye hari ibintu dukora gacu usanga nk'iyo filime wakoze kwimvira maze no kuyiheraheza ego watanze message wahanuye ariko gacu usanga hari abandi bantu bayibona ukundi kuntu bivanye no mu kibano kuntu uhabaye ugasanga barakwita amazina urya ni indaya ari urya araza gukina ibi akunda filime zo mu bitanda ugasanga ama comment arantuka waza higizo filime zo mu gitanda ariko iconzi uri umu acteur cyangwa actrice mu kwakitinga bivanye nuko inkuru yanditse ariko ngira mve mu byo nakina simvuze ko ndetse gutanga message hari izindi message ngiye kuza ndatambutsa ndibaza abankurikirana kuri haba kuri Bikore TV canke kuri channel zindi nkoreraho bazobona ko hari impinduka muri message ndi gukora ya filime ariko za zindi mwumva namwe mubwira mukavuga ati wayi kuki ibingi baguma mwibi bijya byaheze kuko nabonye umenga urutoki ruguma rugiruko reka tujye mu bindi basi kandi bwo gufashwa n'Imana byose birashoboka ariko mu mandanye no kunsengera sino byoroshe kuko n'urubuga tudandariza ko isi ya kano kanya abantu baraguye urabaha filime ngo ubaha filime yigisha ugasanga bahaye filime itabaye filime zirimo ibishegu iki ugasanga ntibaravye ariko ndazi ko muri filime zanje ntabyo bazongera kubona mbabarire abafana ndabakunda kandi mu boss banje ariko ngiye guhindura akantu kugira tubashe kugendana neza n'abana turushaho kubaha inyigisho turushaho kubereka ejo hazoza ico nabo bokavuyemo ntabwo byoroshe kubera iyi si turiho hari benshi babikorera ugasanga imbuga zirimo zirakora filime zimeze ukundi kuntu ariko nzogerageza kugira nkore ibyo abafanzi bakunda bishimiye kandi bidahabanye n'ijambo ry'Imana. Okay Dani twumvise yuko ugiye guhindura kuvyerekeye filme Dani ko ugiye gukizwa hariho abantu benshi bavuga ngo
iyo bagiye gukizwa bahindura n'abagenzi. Kubera iki abagenzi uba ufise muri kahise sibo uba ugiye donc ubayicare megisha. Uri kuranyumva? None Dani uzohindura abagenzi ariko je reka ndakikubaza uko nyene uzohindura abagenzi canke uzogumana nabo bagenzi ariko uzomenya ingene ubitwaramo. Ijambo ry'Imana niryo ribisigura neza ngo mbwira umugenzi wawe menye uri we. Uko biri kose mu bagenzi hari abazohinduka. Ushobora guhindura abagenzi kandi ni byiza ko we nawe wahindura abantu ku bwawe. Yes, hari ibintu byinshi bizohinduka ariko jewe ubirabye ni genari kibazo. Ntabwo ikibazo ari abagenzi kuri jewe. Ni genari kibazo. Ariyo mpamvu nafashe ya mbere nkavuga ntireka ngira ibyo mpinduye kugira birusheho kugenda neza muri kariyeri yanje. Bakunzi bataha Hope Ministry, ubu ndizera neza ko mwumvise témoignage ya Dani kandi ndazi hariho abo yubatse. Vraiment nanje Dani nukuri urakoze cyane, iranyubatse. Ni ibintu by'ibitangaza kumva ko umuntu ashobora ego barakizwa ariko biragoye nyene ku buryo umuntu agira yumva ati ndashaka gusangiza uwundi muntu. Ahubwo hari ikintu nibutse, reka byiza tuvugire kuri kamera kuko ngo nituvugira Yesu mu ruhame tukamushingira intaye kugira neza kwiwe kwinosi tukamushingira intaye kwinosi nazo bidushingira ku Mana data twese ari Mana mu ijuru. Reka mbere na mbere umuntu wumva ko muno mwaka namukomerekeje, umuntu yumva ko namwitwayeho nabi no kuri ambabarire. Turahura na byinshi bitandukanye, birashika tukigwanira tukumva kumenga turamabuye, tukumva kumenga ngo jewe nkora ngo jewe urazondiwe. No kuri abona tirimukije bambabarire nanje nterejewe cyari kindimo kandi cyari kindimo ni Satani n'umwanzi w'ibyiza n'umwanzi wa twese. Urumva rero mu mbabarire sinovuga ngo nakoriye ibi ngo nagize kandi nawe babarire. No kuri je bambabarire ku bwanje, je ku bwanje ho mbere yuko nihana rero kumfukama kugira bansengere nabanje kumva ko ngomba kuvuga buri kimwe cyose cyo bacaratumye nitandukanya n'Imana. Umva no kwanka abana Imana yaremye kubitwara nabi ni cyaha gikomeye cyane. Nk'urusaku burya ni ikintu kibi cyane. Niyo mpamvu navuga ngo bambabarire n'ukuri kandi n'abantu nabo barabyumva. Bakunzi bataha Hope Ministry, Dani yabasabye imbabazi eka abantu bose mu mubabarire kandi ndabasaba ngo mu musengere burya turi ku isi ashobora kunanirwa. Bakunda kuvuga ngo hariho abantu babayeho kubw'amasengesho y'abandi kandi nivyo iyo hatariho abantu badusengera kenshi abantu tuba duhura n'ibyago byinshi. Reka rero tubasabe muze muramusengera kandi natwe mudusengera Imana itugire neza itwugururira imiryango. Dani dusa nk'abagiye gusozera ikiganiro. Dani nukuri turagusubiye kugushimira kubwo gusozera ikiganiro, twagushimiye cyane kandi tugushimiye nubwo uzo kumva nubwo ngo hazoba hari undi muntu ashaka kumukoresha ikiganiro cyo gushima na kibazo bazoze. Jewe amarembo aruguruye, umwanya namaze nkora Satani nta nyungu narose, nta kirenze mfise. Niyo mpamvu numva ko uwo mwanya napfushije ubusa urahagije, igisigaye no kuvuga kugira neza ku Imana y'Imana yankoreye. Niyo mpamvu mwese urusaba ikiganiro ko cyo gushinga intahe iby'Imana yankoreye. Je kabisa amarembo arugurazo nzo mu kiganiro. Je singunda gutanga ama interview ariko ubu ngira ntangure gutanga ibiganiro mvuga kugira neza ku Imana kuko iby'Imana nkuyemo n'ibyisharya bajya hari byo ntavuze. Ariko gusa ni bon ko bumvise igikuru. None Dani reka dusozere ikiganiro ariko mu gusozera ikiganiro Dani reka tugusabe uduhisengesho dushimira Imana ko yadushikanye amasaha mbe hagera cyavyibuka no gusenga. Gusenga k'umukristo ni nko gufungura, tudafunguye twobaho. Reka dusenge. Reka tugushime Mana iri mu ijuru, reka tugushimire kugira neza kwa gutandukanye, waraturinze muri byinshi bitandukanye. Umwaka uraheze siko bwacu ni ku bwawe, ishimwe n'iryawe Mana. Byinshi byaraturenganye, warakoze uduciriye inzira tutagakwiye gucibwa, ushimwe n'ibibi byawe. Reka twiragize no mwaka tugiye gutangura habeho wewe, twebwe kwigwana ntabwo byokunda ariko turi kumwe nawe byose birashoboka. Reka tubisabe twizeye mizari Yesu Kristo. Amen. Bewa wibutse basi kuhumiriza uhimana icubero no kuvuga hari amasengesho dukora tukumva kumenga
nigeze kubona akantu kamwe umuntu ukabona agiye gusenga agasenga afashe ku mufuko ari mu rusengero cyangwa abandi bari mu ma WhatsApp ama Facebook harya ntabwo bagiye gusenga kubera ko Imana kugira Imana bundi duhurira mu mutima uva iyo bamaze gufunga amaso gahunda isigaye bari y'umutima kandi ico gihe reka mbwire n'umuntu ujya mu rusengero ngo bomwiba nimba uri gusenga Imana by'ukuri ziki Imana yo kujanye mu rusengero kandi ukavuse kwizera telefone yirambika imbere yawe ntawe uyikoraho nimba ufise kwizera ariko nta kwizera wagiye kurata impuzu wambaye wagiye kurata uri we ikirato imodoka nziza Imana yaguhaye barayiba ariko nimba uzi kuri kumwe n'Imana ugahumiriza amaso uri gusenga Imana yaciye Imana abamarayika bacunga bya bindi byawe uvuga n'Imana mu mutima bujye n'amasengesho meza reka mvuga ikintu amasengesho yo kuyaga n'Imana mu mutima utavuga cyane ni meza kuko satani ntabwo yategeramo ariko aya masengesho yo kuvuga uko ari gihe bishika satani akategeramo ukavuga n'ibitari bigakwiye kuvuga hamanda bakunda cyane abantu bashigikira kuri Bikore TV ndabashimiye cyane ndibaza mwabanye nanje uyu mwaka n'umwaka ugiye kuza bizogenda neza sinzi ko hari ikindi mwamu oya nta kindi ahubwo ikindi twashaka kubabwira nukubashimira kandi nukubashimira kuba mwaduhaye ikiganiro si vya bose nanabikubwiye nava hama twongera tukubwira ati Imana izigufashe turi mwisi twambaye umubiri Imana kuja imbere kubwa decision nziza wafashe Dani nukuri kubwanje nakwifuza ko mbere wabana pasiteri nkazokumva ngo Dani ngo yuguruje ngo urushengero ngo haye nkaza no kuhasengera nukuri murakoze cyane aya masengesho natanguye atandukanye na filime na kinyo bita Pastor Mbarutso ndibaza ko biri kose bazogenda babibona ko hari impinduka yabaho no mu mafilime yanjye bazobona ko hari ibintu nugaye nkugurura ibindi hama rero guys reka tubashimire yari kuri Tahasi Hope Ministry twongera kandi kubabwira yuko tubakunda cyane abantu mudukurikirana mwese kandi tubabwira kandi mwibuke kugira subscribe like share na comment turabakunda cyane muzame mugumana natwe Imana ibahezagire amen.